Libro del Salmo, número 51, 52, versículo 9. 52, versículo 9. Nakil rubelistak li Dios sukwabech, akolbech ut li santil musirech. Abinas niya. Atin Diyos, honelik timan Diyosin sago, rikin li usilal sa bano, ut kawin ola bikin, smanak sa bilat rikine, linekeraok akwecha. Masa kami kicabil? Anibe linekeraok reli Diyos, hanep linekeraos lang chitsul. Uli nagakaos lang taa. Kwenteni terah, kwakas terah, boy terah, pastel terah. Pero linakaos lang kay Diyos. Nas paano hanaraw kay Diyos. Chuno bakit? At irarokil hermano, atin hermana, at kwaskwits in. Sik ako ni Loli na ko, beet na ko musin ak, lao ralaloli Dios. Por eso magkontrol ko tayo. Mausah king. Magwa mausah isk. Kung nakitiyo ka man, lenat mausah king. Pero mag-aaralala sa lao ralali Dios. Sebil kwan mausah ka mo si at saan kwan sa Biblia. Uli sa silat. Mag-edjok maus la sumating. Mag-edjok maus la kulalat ahol. Porque mo kumausap talaat ralalaki Diyos. Nagkag-edjok kaway. Nag-edjok himul. Mahas na siya. Ika. Entonces, inaos la ni Dios. O si man, hermano, o si man na sa eskubli, liruchichot, su eskubla o. Arut ka ba, ano man sa kese o si man, ara kwali sa timon si ara kwali Jesus, ara kwali Dios. Ano siya siya, katibak, ho kilopali kwing, sangke. Mungkin saya ta katibak korilo bali is mungkin sangkep ta. Ho kilo bal te katib. Pero kau nak sekali Dios tak tentot jim liguilis korilo bal. Para kerenak te sikrali Dios. Tes oslali Dios. Hali kagwa tes lakoni. Mukuwata limundano. Mukuwata limusika tes reka. Hali Dios tes la. Ho kerja siya katibak ho kilo bali Kristian sangkep ni Dios. Tipat saja, harus beralali Dios kuasa ochinai. Taksir aku beralali Dios. Kagua ilek belakwa lali. Entonces, ahora que Español beralali Dios, neke antioshing, neke looning, kama Español la hopa. Kuanke kuko bralal o sim sirabinjan nak nageskets siya bralal siyan nake kuat nake ning nake mayehatan liralas ahol. Cuando ako na nagesya, ane basti ki baga kumplean siya nagesya. Ani tagis kristianisti ki banjak re chitip nas pats siya nagesya. Laho kining nak nagesket ni siap liralas ahol chiskun kalap siya nagesket ni kaya nagesket mukukun diga nagesket siya ga chiskun nila dirala. Katya kuko li queen o siuli isk harap relal siya lahir. Os dako kan biom mi dibili mana Efraim mana jakat ke. Matoko sa dapat tak ko akerman. Li anghel itu nak akal taat abaing ralali Dios tat pantiosin ciruli kakwa Dios.
Nawala ka dyan, sila yung sabi ni Diyos, la is istelo mi Diyos, la is pastor ni Diyos. Utkaro ba ako na kwan, manigag es, manigag ni Asia, katre. Dyan, hala, any pastor, hala, hindi ko chirisyan. Madyan, magkamapes yom ni Chakra. Diyos siya ba siya kain? Ati Diyos, dyan lang dami. Ati Diyos, kunalik di ba ang Diyos yung Chaku? Pero ahora pantiosing lang tabi, rikin li usila sa manuchan. Entonces, anit Dios si Dios musik li sa telomal, haan ni Dios. Anit Dios si Dios musik li karman ko Estados Unidos, haan ni Dios. Entonces, li usila laan, negesye, namal usila Dios manangkili Dios. Entonces, kaya kunak ning te kabok li karman lakbar te chak. Entonces, toning Bahay sa ikatol, pagkikataw to para li Dios, hok agyo kos ulmal, kakit kaban Dios, siyang kami nagkikos lari li Dios. Kung kaya ba is mas pisya, berman. Ayaw sa kana, ako na kanin, makikinig ka lang siya. Magsalok ning ka sin jage ay si kanin un makien to lok ko ning ka to kanin chana skeli lipisan siya jage usta ay se kalakte mak ay baan le kwan ke cha kum pakal pete arak kwan ke cha ka Tibat Yosi, San Lakdawi, Rikin, Liosilan Asmano, Ut kawin all agik is panak chabilat rikin na binike raw kage. Ala ine manikir ni ray Dios nimpis kau setem magkuwanta sira pali Dios haali pantyo singali sira pali Dios. Han kun adon sekali kakwan nagat sakok han kun idon Mukuan Diyosin, tatyokan nakat sakon nagabe on nagabat nagat bichang Diyosin ka mukuan taliban Diyosin haan sanchan selak salmis tawi lis umalke sanchan lapis chan. Ano siya o kama lapis lis umalage lat. Dekin siya kalabisin. Dekin lapo rin sumating gwa Estados Unidos paano sigin ka Diyos kopal. Pero lahtawi Muku arantas jenak chancani lapis malke retat lokorin ku chanta harure tadi ruchos re li Dios que check out porque mas chabil li Dios requilan tabi. Entonces honats aklok runas cheseli San Juan vi tinera chan te shinra kui te lo alchan tik lo alchan li Dios. Kita kwa khulak hospio malakho Kita kulak hospio malak tabi. Kita kulak hospio malak Salomon. Rali Dios. Sigli Dios. Kanabli mausilal. Kanabli kalak. Kanabli kobetak. Kanabli jumbetak. Tachirali Dios. Mau na kata Dios. Herman. Kuan chikalan na kese. Kalan chikale bar. Mau na kata Dios ko kan? Nanchala ka na herman. Gila ka sila kana cengis matire. Eta agen sila kuang karan naks kenarira kli kerman kuans kontrasen. Atika era na kuans kontrasen hermana es kuans sumati. Amen. Biar hermano king. Nas ke 20 números kontrasen rek ataw sobre na kuya na kay ting mare tawu cha. Herman, utakwah usak, takwah chabilok. Mao na ka chabilok, pang analek amok muchak ayake, mukuhonta. Peradal pa na ke alawan sa mape kami nakalanak nagkilchan kaya nagiske, mukuhonta nakala, porque kuang arubok muchak saliram. Masasaw ka o later managing naktalok irong la sumatin pletik na okrikin. Masasaw ka o? Tati ito since ako nakchikasum rin nakmare sa kuliris mata ulat ko nilagawa school bat sa katre. Yes, ikaw natakan na. Madagwa ti kwa desyan li pletik. Maraming masay kari apilitik la islining ka.
Mak ta ching li kagwa hois musik arangki mas akila sa kutos kaniga usap man Diyosing. Namana kasi katir na ikabe na la nakawa chan yan mas mo tan normal na kwabik chan. Dine jogrean mukuna sukwatero li Dios mukuna rata li Dios. Unak maka-orasyon herman sa lakong kabal aran ni hilolatsa. Nung takalan herman kakti sa tem nigestiri akpa ondel utsero church ha. Tok nigesrati kre bat stage anamis. Nikirame wori ko chika sulchuwe utani ka pa. Mangkep harubak chut sa church. لا سكيما خون أكرهك شيء سكويال كمي كبتاله كتاك سكويال كتاك يرى وقتي كون يستمين تشتكي كما porque la hoja no que changue se juncho أصلينا آخر إلى على المخ بكون أكتر سكيم للرليب شلو أقع جالس إنجوم شاره وتشتم مع الجستومي Mahana alin na raw kreli Dios. Dios rapalatsa. Nasye sali Salmo 50:23. Abi. Liban Diosing chiguchan haan limayer linaske iloal. Relikchikyal la iti kolok rehep linekespano likaru. Ninge. Amen. Kung nagatpat Diyosita, kwabi, touch koli Diyos. Context sa hermanos de Chol, Hana Salmo 91. Hanggang ki. Gusto na kung kamata ng geske sa libele, balchi na geske, Dios es amor, soro shiki chichoking kasi alach ore si sa abusa. Matanisin, maperisin, sabi na chula, agak kita gil chanreli por el pasajero. Entonces, Dios es amor, guíame, Señor. Camana que ese camioneta, hermano, cuando si no vuelvo, es que ya me fui con Cristo, chan, o mamá mundana, pum, baxa de camioneta. Cuando cama no requiere charab y Dios la Kaki, malata pa rin, lain na Pentecostes, herman, laot ka la Pentecostes, siyam na kake lao. Managat Diyos yung Diyos, kabi yun. Kuita tapan Diyos yung siya ni Diyos tatingkol. Karutan sikol kini Diyos, rik ini tiyahel, rik ini tiyahkilan, rik ini aksidente, ya chirisigas mo ochot sa takagwak. Qualquer hermano, se sientes at kapil sin anet ka stokali ko sa hospital na ko yes anet Diyos ochot. Pero pinaknaan Diyos sing li isk li kwing kuararak li Diyos psikolog na. Sasaratate, yo necesito algo para mi vida. No tengo a nadie en este mundo infiel. Yo marcaré un número al cielo. Estoy seguro que así lo puedo hacer. Mahon itu ginom dagas kaya markar latin ka. Kabokas alkaljo kable. Si kaktis jalal siya, kok buinar kiralas kakol. Diyos siya bal, sa sosala intenting e marcar juni numero. Ano putan? Porque ako nakili Diyos. Por eso le joget ni familia, in joget man Diyosin, entonces kakwa, karo kres manungkil, arangwa ni Diyos psikolog. Nakwan siya li hermano ran Estados Unidos, ki arin joget mis familia man Diyosin, li kakwa Diyos, kolchak aram alkikwan, kolchak chuli camp, kolchak chuli accidente, kolchak kwang sa eskuarto, mag-atis kol, porque kwali man Diyosing salis familia. Magkot kulong, takot yung kulong na pala, sa kason yung kulong. Marenik ide pe isko,
Nakskulon siya, kinumana kung 100,000 skulon ke. Utso na 33,000 kisnume ke. Aun naskul siya man. Porque aqui serás no me, sach ni Dios sachol. Sachol talak, kamana la mama la papa li Dios. Us mama posietas benedak si tihok chakis sali ochot churuch och. Onak sa tulak sa sektana, onak jela papa pues really are. Us na si sektana pero re, chanas ke apan li Dios ko kanta tisyay. Siw-siw ane saru li jojo king Dios siyan. Nabalap na Hispano lain hermano Efrain Tijon Chikis o que Efrain Chapal us naksulak chan skam ninispak siya kung sutak. Kama din siya lain hermano lain mukutruk tatigyan tatoh. Porque kulinte sim anong li milagro haan li Dios. Hanta na lang kay suwa changkin. Ayaw mas to oro li kerman changkin. Ulain yalpani rahom sim pano maontrak ni jek kay mo changkin ka porque maong gulak ti dia atinaan. Tagwa bisa ho po. Ayas hermano Efrain to ko silok iseler sa kage sorak sa akilal chikakuan. Malain tapat so chimukuli Dios. Por eso le cuenquep chak aran skos la kep di Dios. Sik akep li Dios. Nas napal hermanis promesa que ske mokuting ka naptalo onen kel kagwa. Waya impori mama impori papa kagwa mokuting sa sa chole. Chanas ko. Kwan, chikun chinak ula sa estado de WhatsApp. Ano mo na katsina na kwa? Kaya mama. Masat ka mo? Koshil. Yo, so ka pa tayo. Elchak yung remesa kwa. Mahas yan es ko. Por eso, ma-ox kos ili Dios sabi. Kung kanakila es na pecho kwa me ox kos ili Dios sabi. O kang kachiti ko kunelik. Kamanja konsult. Ik arakte ulak sa indestes. Ere kung siya aktor. Kaya chiti ko kanakber. Diyos kung siya dati. Porque naknagulkan reos. Kaya kung po akses kanap. Tihok. Ansi sa irop. Sikwar sa ko na ko. Kung nakmakina ko nas katsin. Buko sa irop na naknasakay. Dari na celular mika yo sa mensar la chung chan kari kuna dik yo kari lipan kamera ka antra ke yos kik ina koy ben chestyo lektan oto na kon aksik tera oli ka kon chestyo lektan ma chichia ma chan ka rahlal kutan chestyo lektan ako na chano sa kon skenar ka iles hula mo ko ran ka anak kon. Osla que Dios trena toskor. Hermana Daisy, Dios te sinkage. Ikani nau anes kaba la familia pero kitrakwana khona kigusa si age chakpas. Renak tiro chiti hok kine anak kolinta arin. Mare be kale bale kes nau anheb pero la ikani nau si abanak nak ninchal. Apanala nakwank makachitruk ta aba. Mag-achitruk tatye. Nag-icholok ta kwan chiko herman karaklut kapano. Maritsanat kapano. Pero likakwa at Diyos siya al hulak-hulak. Kwan sa li radio, kwan sa merkado, kwan sa iglesia. Yalakpartyo li predikasyon. Parang nagkachik Santa Cruz. Marikwan kaya nag-predikaran sa bek. Atah alke. Hupak chinuwek li herman. Jis atah predikador. Medya kamana kapano herman. Haber ele kawa herman jis ka predicar se Chisek San Luis makas kwente rin las pawanel. En vez que entonces aquí ka micrófono herman ya lo kaya kan ko sa kantare ay. Ya lo makas jis chinumek. Kostali Dios laat hoyo likwili is ka predicar melakpan. Aganak Dios tin angkere
Okay, si cuanto sinchuli kakwa Dios. Abanan spend kake felicitare mi kerman. Renak sa hun komonil sa sinakapal kapan Teositis hunil lik arus Usman Karim. Amen. Kisili kerman naktabi cha hun which is pues ichang lik hermano pastor chan. Entonces okay, que pasa choli hermano Miguel aran Estados Unidos Dios matenenkil lischia haruchia pa Dios matenenkil man 67. Dios ten ángel hermano Miguel Dios matenenkil 67 años. Utla kache 3 años. 10 años. Yo kishkup sikil che osischia. La jepchia cuarelich en atelón. Olijón 67. Dios se le cago a Dios. Acá hermano, ocues bichanquil julibich de cumpleaños, de quien dijo ni pista con harín, y después te es jodali hermano. Barbas joli hermano, hermano Dios me decía, no me echarín a cuá. Aksetial dat no me echarín. Jadi saan kikes kondali mana pastor. Kondara khesi herman te ke arini te chinuk lichina herman sa. Namen chakakwa. Masala chol. Mare se square. Mera okti me kwan ke chak me square ran. Ila herman kwan sakat matkwar herman okay se pastel chakatre. Amen. Hakanak naka-exercise all sa kabayos. Unak jokin si Bichank, us naktatsyal al felicitarle ka hermano. Y después lista ka ulit hermano na kukali renak te ok si Bichank ni pastor. Hakanak kakiti Bichank Bichank como 3 minutos aquí y después te escondal la ángel sa kabali ka kwa Dios. Hakanak Kabichak libichain, mereka anak-anak pero kakilin di bichang porque atanaw lahat. Are cumpleaños. Akala sa kawali ka kwa Dios, kalau mana sa kawali ka kwa Jesus.